And right now, the government leaders need our faith and encouragement more, because we really need their leadership to bring about wide-scale change. We must help provide the government with information about the true cost of the animal diet. The government could spread campaigns about veg alternatives, bans on meat, and laws to help people switch to organic vegan farming and consumption. I pray that the ones who are aware and want to save the children will do something about it, and fast, to stop this horrendous system that is killing us and destroying our planet, and that we must not allow any longer. Una maestra espiritual internacionalmente reconocida, filántropa, poeta y artista, la Maestra Suprema Shin Hai también ha sido una defensora de la paz y del medio ambiente, así como amante de los animales. Profundamente preocupada por el planeta y todos sus habitantes, la Maestra Suprema Shin Hai ha estado con urgencia alertando sobre las amenazas del cambio climático, con la firme determinación de que la destrucción del planeta debe ser detenida antes que sea demasiado tarde. Aceptando sin descanso numerosas invitaciones a conferencias, entrevistas con los medios y otros eventos, ella ha ayudado a clarificar y priorizar la solución vegana para la humanidad, basada tanto en investigación científica como en profundo conocimiento interno espiritual. La Maestra Suprema Shin Hai envió un mensaje de aliento a los líderes gubernamentales y ciudadanos en todo el mundo, que es actuar noblemente por la supervivencia y felicidad de todos los seres, ahora y en el futuro. A finales del 2010, ante la invitación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, la Maestra Suprema Shin Hai llegó a Cancún, México, para ofrecer su apoyo a través de plegarias y de su gentil presencia para la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático COP16 y su misión crucial de forjar un tratado internacional para frenar el calentamiento global y proteger a los ciudadanos de todo el mundo. Durante el curso de la Cumbre de Cambio Climático, algunos de los dignatarios asistentes que tuvieron la oportunidad de hablar con la Maestra Suprema Shin Hai incluyeron al presidente de México, Su Excelencia Felipe Calderón, el ministro moldovano del Ambiente y los Recursos Naturales, George Alarú, el punto focal nacional de Togo para CMNUCC, el embajador de la Komi Tonieva, el jefe del Departamento de Cambio Climático en la Agencia de Asuntos Ambientales de Egipto, Dr. Eset Lewis Janela Ajibi, y el ministro de Ambiente ugandés, Su Excelencia Jessica Eiu, y el ministro de Medio Ambiente de Perú, Dr. Antonio José Brack Egg. Más aún, mientras estaba en Cancún, la Maestra Suprema Shin Hai concedió numerosas entrevistas a representantes de la prensa, radio y televisión de los medios mexicanos. También fue invitada como huésped de honor a la Gala de Héroes Más Ecológicos, coorganizada por el alcalde de Cancún, el honorable Jaime Hernández Zaragoza, y la organización internacional Maestra Suprema Shin Hai. La campaña de caridad de la señora del alcalde de Cancún y presidente de la Agencia de Bienestar Social para el distrito de Benito Juárez de la ciudad, Patti Meneses de Hernández, como así también una conferencia de prensa con miembros de los medios. El 11 de diciembre de 2010, debido al sincero pedido de los cariñosos mexicanos, buscadores de la verdad, la Maestra Suprema Shin Hai ofreció una conferencia pública en la Villa de Cambio Climático. Ahora los invitamos a acompañarnos para la reveladora e iluminada conferencia de la Maestra Suprema Shin Hai, titulada El universo entero nos está bendiciendo, dada en Cancún, México.
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centres near you. Thank you, the great teachers on the left, on the right. Gracias a los grandes maestros a la derecha y a la izquierda. You're going home and try this, Vayan a casa e intenten esto, por favor. and you will feel better and better all the time, every day. Y se sentirán mejor y mejor todos los días. Yeah, if possible, do this in the sun, in the open air, on the beach. When you are swimming in the water, think about the consciousness that the teacher has just mentioned. Si tienen oportunidad, hágalo en el sol, hágalo en la playa, hágalo en los espacios abiertos y piensen en lo que el maestro les ha comentado. And if you eat less meat, then you have more benefit from what he teaches. Y entonces si ustedes comen menos carne, tendrán más beneficio de lo que se les enseña. Because if we eat meat, then we have to share our spiritual bank account with the animals. Porque si comemos carne, tenemos que compartir nuestra cuenta de banco con los animales. So we have less. Así que tenemos menos. Reduction, you know. Una reducción, ustedes saben. Yes. And you will feel better. Yes. Y se sentirán mejor, sí. Because we are the children of God. Porque somos los hijos de Dios. Animals also children of God. Los animales también son los hijos de Dios. We don't eat each other in the same family. No nos comemos unos a otros en la misma familia. And the planet, Mother Earth, needs us now. Y el planeta, nuestra madre tierra, nos necesita ahora. Some of the benefits of a vegetarian diet: lowers blood pressure, lowers cholesterol levels, reduces type 2 diabetes, prevents stroke conditions, reverses atherosclerosis, reduces heart disease risk 50%, reduces heart surgery risk 80%, prevents many forms of cancer, stronger immune system, increases life expectancy up to 15 years, higher IQ, saves 70% of a total cost of $40 trillion for reducing global warming, uses 4.5 times less land to grow food, conserves up to 70% clean water, saves 80% of the cleared Amazonian rainforest from animal grazing, a solution for world hunger, free up 3.4 billion hectares of land, free up 760 million tons of grain every year, half the world's grain supply, consumes 1/3 fossil fuels of those used for meat production, reduces pollution from untreated animal waste, maintains cleaner air, saves 4.5 tons of emissions per U.S. household per year, stop 80% of global warming, plus more. Save your life. Be veg, go green. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com/save-our-planet. Remember what he just taught you, what she just taught you. Recuerden lo que les acaba de decir, lo que les acaba de comentar. Try to benefit from their energy now and take home and continue to make more building up from this capital that you have today. Traten de beneficiarse en casa y hacer más de este capital que han obtenido el día de hoy. The capital of energy that they have shared with you from their bank account. El capital de energía que han compartido con ustedes de su cuenta de banco. Okay. And practice that. Bien, y practiquen eso. The best you do is in the sun. We have plenty sun in Cancun and Mexico. Lo mejor sucede en el sol y tenemos mucho sol en Cancún y en México. And we have a lot of fresh air. The air is very beneficial to us. Everything is beneficial to us. The animals beneficial to us. They give us blessing to add into our spiritual bank account.
Y beneficiémonos del aire. El aire es muy beneficioso, todo es muy beneficioso. Los animales nos dan muchas bendiciones que benefician nuestra cuenta de banco. I have told about like how much the dog gives you every day, how much birds give you every day, even a chicken give you 4% of spiritual bank account. Les he comentado cuánto nos dan los perros, cuánto nos dan los animales, incluso el pollo nos da 4% en nuestra cuenta de banco. If you breathe like what they have taught you, and you love animals, you sit in the sun, in the air, next to the sea, or in the sea, on the sand, on the earth, next to the trees, they all blessing you, giving so much more merit, more heavenly love and power. Si nosotros respiramos y respiramos en el mar, respiramos en la arena, respiramos en el agua, nos dan cada vez más mérito. Llamamos los animales, nos da cada vez más mérito. The earth gives us so much. La tierra nos da tanto. At least 15 to 50% of spiritual power. Por lo menos del 15 al 50% de poder espiritual. The tree gives us up to 10% power, spiritual point. Los árboles incluso nos dan un 10% de poder espiritual, de puntos The espirituales. dogs give you up to 8-10% spiritual point. Los perros nos dan de 8 a 10% de puntos espirituales. Spiritual point is like money. Los puntos espirituales son como el dinero. It's easier for you to accumulate this spiritual blessing if you meditate. Es más fácil juntar esta bendición espiritual si practican del modo que les han enseñado. Breathe in all the blessing and breathe out to spread that blessing and positive power into the world. Okay? In the best, out the blessing. This is very simple. You can do anytime, anywhere. Esto es muy sencillo, lo pueden hacer en todo momento, en todo tiempo. Just take more benefit. If you meditate like this, you get more benefit from the sun because your level of consciousness higher. And the higher you go, the better blessing we get. Si meditan de este modo, obtienen mucha bendición del sol y mientras más mediten, más alto van. Without vegan diet and without meditation, we have very little, we have less. Sin la dieta vegana y sin meditación tenemos muy poquito, menos. But if we are more clean, no animal energy, we're more clean and we breathe, meditate, and you level of consciousness higher, and then you get higher blessing. The higher the consciousness, the better the blessing, the more pure blessing. Pero si meditamos y no comemos animales, vamos a estar más pura. Mientras más alto vayamos, es más pura la bendición. And then you will feel much better, much better. Y entonces nos sentiremos mejor, mucho mejor. More clear here, Más claros en la cabeza, more peace in the heart, más paz en el corazón, more healthy, más salud and more understanding about many things that you did not understand before. y más comprensión de muchas de las cosas que no entendíamos antes. And after that, you read the Bible, you understand different than you think you understand before. Después de eso, al leer la Biblia entenderán diferente a lo que entienden ahora, entenderán más. Sometimes, if you don't meditate or you don't eat vegetarian, then when you read the Bible, we feel like we don't understand. Algunas veces si no meditamos y no comemos vegetarianos, leemos la Biblia y sentimos que no entendemos. But if we eat more vegetable instead and keep breathing like this every day whenever you can, you will feel big difference in your clarity, mental clarity, physical stamina, psychological power, and even psychic power. You can see more in the future. You can understand your past. Pero si comemos más vegetales y respiramos de este modo, estaremos más claros psíquicamente, más claros mentalmente y entenderán más su futuro y su pasado. Whenever you encounter an animal, Cada vez que se encuentren un animal, please know that he is blessing you. por favor sepan que Él los está bendiciendo. Remember to take it in, Recuerden tomarlo, breathe it in. respirar hacia adentro. He will absorb it for you and he will give you the positive energy. You will feel much better after that.
Él absorberá y los bendecirá con energía buena y luego lo cambiará para ustedes, lo hará mejor. Any animals, they do this for you. Cualquier animal, ellos hacen eso por ustedes. That's why in the Bible it's written that God made the animals to be our friends, to be our helpers. Es por eso que Dios escribió en la Biblia que los animales están allí para ayudarnos, para ser nuestros ayudantes. And the air you breathe, just breathe it in, the air bless you 15%. Y el aire que respiran, cuando respiren hacia adentro, el aire los bendice 15%. The trees bless you. Los árboles los bendicen. Even the plants bless you. The flowers in the garden bless you. Incluso las plantas los bendicen, las flores en el jardín los bendicen. The sand on the beach bless you. La arena en el mar los bendice. Even the fly bless you. Incluso la mosca los bendice. The bees, las abejas bless you. Los bendicen. They don't only work to help you to pollinate the fruit and the vegetable, they also give you their spiritual power. No solamente los ayudan a polinizar las frutas y verduras, sino que también les dan poder espiritual. Meditate the way they have just taught you. Mediten del modo que ellos ahora les acaban de enseñar. Or any other method you want. You follow whatever meditation you feel good for you, suitable for you. O mediten de cualquier modo, yo no quiero forzarlos a que les crean o a que crean en ellos, así que mediten de cualquier modo que sientan que les queda bien. Yes, and just do it, but keep breathing, incorporate in this. This breathing is very good for you. Even if you choose another method of meditation, you breathe. Solamente háganlo, pero sigan respirando porque respirar es muy bueno, incluso si escogen otro método, sigan respirando. All the good information is in the air. You breathe in, you assimilate information. Toda la buena información está en el aire. Si ustedes respiran hacia adentro, asimilan la buena información. And if you are purified by vegetable diet, then the information, the body will automatically choose the good information and discard the bad information. Y si nos purificamos con la dieta vegetariana, el cuerpo automáticamente va a escoger la información buena y va a desechar la información mala. And the higher your level of consciousness, the purer the information. Y mientras más elevado sea su nivel de conciencia, es más pura la información. European Parliament supports reducing meat to lower greenhouse gases. Call vote. Vote is now open. Reduce your meat consumption or stop eating meat totally. During discussions on greenhouse gas reduction goals, the Climate Committee of the European Parliament officially recognized livestock's contribution to global warming and recommended a reduction of subsidies to the livestock industry to curb methane. The European Parliament has adopted its own position on climate change as an institution. And as a Vice President, one of the proposals I have made is in line with your own, which is that we should eat far less meat, because that's one of the major sources of greenhouse gases. Please eat less meat, and let's make taxes on meat. That's definitely one of the issues we're talking about. I'd like to tell people what the cost is of eating meat for the environment worldwide. My name is Jens Holm. I'm a member of the European Parliament. Please, be veg, go green to save the planet. Even if we sit in the same room, but if you're higher consciousness, you breathe in, you have better information than the person sit next to you who doesn't meditate, who doesn't have a higher consciousness. Same air, different quality of blessing. Even if we sit together in same place, incluso si nos sentamos juntos en el mismo lugar, breathe the same air, respiramos el mismo aire. But if your consciousness higher, you get a purer blessing. Pero si su conciencia está más elevada, obtenemos una bendición más pura. And a bigger bank account, spiritual bank account. Y tendremos una cuenta espiritual más grande. And if we are very high, we don't use all of the spiritual bank account, we can give it to the world.
Y si vamos más alto y no usamos nuestra cuenta bancaria espiritual, le podemos brindar al mundo. We can bless whomever we want. Podemos bendecir a quien quiera que queramos. Just like a billionaire, he couldn't use all of his money. He gives some to the poor people. Como un millonario puede usar todo su dinero para darle a la gente pobre. But whatever meditation you choose, please do the breathing. Pero cualquier tipo de meditación que escojan, por favor, respiren. Very good for your health, at least your mental clarity. Lo que les acaban de enseñar ahora es muy bueno para su salud, por lo menos para la claridad mental. Even if you don't eat so much vegetable, you still eat meat a little bit, it's still very good to do the breathing. Incluso si no comen muchos vegetales o comen un poquito de carne, es todavía muy bueno hacer la respiración. Just that the purer you are, the better for your mentality, spiritually, everything. Así que mientras más puros son, es mejor para su espíritu y su claridad mental. And if we are very high, where you go, everything you do, just remember everything is blessing you. Take it all in and thank the universe. Thank the tree, thank the animals, even wild animals. They bless you, no end. Por favor, a donde quiera que vayan, lo que sea que hagan, recuerda que todo los bendice. Incluso los animales silvestres también los bendicen. They are born to bless humans. Han nacido para bendecir a los humanos. All the whole universe are blessing us. Todo el universo entero nos está bendiciendo. We are very lucky. Somos muy afortunados. Please, just be conscious. Try to be conscious and remember and feel it. Por favor, hagan conciencia, traten de hacer conciencia y siéntanlo. If you keep breathing the way they have taught you and conscious of taking in the blessing and breathing out the blessing. Si meditan ustedes y toman toda la bendición hacia adentro y sacan todas las bendiciones. I also tell people the same. And also let's meet. After a few weeks, you will feel like a different person. Y también con menos carne, después de una semana se sentirán una persona diferente. Yeah, try and prove it to yourself. Try it. Sí, traten y háganlo ustedes mismos, no simplemente traten. And if it doesn't work, he gives the money back. Funciona, él les devuelve su dinero. Did you pay him anything? No, so it's okay. ¿Le pagaron algo? No, ¿verdad? Bueno, está bien entonces. You will lose nothing, just try. Si no perdemos nada, simplemente traten. If you need protection and you are worried, if you see some vision or something, just ask Jesus to protect you. Si sienten temor o tienen una visión o algo, simplemente pídanle a Jesucristo que los proteja. Or ask Buddha to protect you. O pídenle a Buda que los proteja. Or if you follow him, ask your guru to protect you. O si ustedes lo siguen a ellos como gurú, pídanles que los proteja. If he's too busy, then you can also ask me to help you inside, in here. Si él está muy ocupado, entonces pueden pedirme también que yo los ayude interiormente. I don't mind. Yeah. No me molesta. Or when he's too high and you too low because you eat something that is not helpful to your elevation of consciousness. No me molesta o esté muy alto y ustedes estén un poco bajos porque han estado comiendo algo que no es bueno para su conciencia. Yeah, I'm always here. Siempre estoy cerca aquí. So, don't worry, okay? Try it. Así que no se preocupen, ¿ok? Nada más traten. You also have angels all the time with you. También tienen ángeles todo momento con ustedes. Do you see any around here now? ¿Ven alguno alrededor en este? Anybody see anything? ¿Alguien ve algo? ¿Ángeles? Or the light around people here? ¿O la luz alrededor de la gente aquí? ¿Usted lo ve? Raise your hand. Levante su mano. Ah, bravo! Wow, look at that! Congratulations. Muchas felicidades. Wow, you see, you can really see it. Realmente pueden verlo. Angels are real. Los ángeles son verdaderos. Gods and goddesses are real. Dios y los dioses son reales. The purer you are, the more angels protection. Mientras más puros sean, más protección de los ángeles. And if you don't kill anything, you don't steal anything, you don't take intoxication, you don't tell lie, and you're faithful to your marriage partner or your boyfriend, girlfriend, and you have 5 angels each of the principle, each of the discipline, 5 angels run around you, helping you, protecting you.
Y si ustedes no roban nada, no se intoxican en nada, no dicen mentiras, son fieles en su pareja, su novia, su esposo, ustedes tienen 5 ángeles que los protegen, que son 5, uno cada uno por cada uno de los principios. Yeah. You know why sometimes people say, I'm praying and God don't listen. God does listen. Mucha gente dice que ustedes oran y Dios no los escucha, pero Dios sí escucha. The angels do listen. Los ángeles sí escuchan. But we push them away with our heavy energy. Pero nosotros los alejamos de nosotros con nuestra energía pesada. And we cannot hear well because of our heavy energy. Y no podemos sanar bien debido a nuestra energía de odio. Like animals killing energy. Como la energía de los animales de matar, energía de matar. Even if we don't kill, but we eat, it's indirect killing. Incluso si no los matamos, pero los comemos, es matar incidentalmente. And before the animals die, they suffer, they lament. So when we take in this energy, we build walls around us. Y antes de que se mueran, nosotros tenemos eso, los matamos, construimos paredes a nuestro alrededor. We chain us. Nos encadenamos. Like attract like. Lo igual atrae a lo igual. We should be angel-like in order to have the cooperation of the angels. Debemos de ser como los ángeles si queremos tener la asociación, la ayuda, la cooperación de los ángeles. Yes, so when we are vegan, we practice purification breathing, then we elevate ourselves at least to angels level. Así que cuando nosotros comemos vegetariano y nos purificamos, nos elevamos siquiera al nivel de los ángeles. And then when we pray, it happens. Y entonces cuando oramos sucede. Yes, that's why people say miracles happen. Why? It does happen. Es por eso que la gente dice que suceden, porque suceden. When we are very sincere and deep inside ourselves, we pray deep inside, then we awaken the higher self or the God within us. Yeah, and when we purify ourselves, also we are closer to the God within us. Then miracle can happen. Cuando nosotros nos vamos interiormente, nos elevamos interiormente, nos purificamos a nosotros mismos, nos elevamos y entonces podemos estar con los ángeles. So, do you want to build walls around you? Así que si quieren construir paredes a su alrededor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. We break the wall. Rompemos la pared. By leaving animals' products. Leave. Rompemos las paredes al dejar los productos animales, los dejamos. That energies are building block of walls. La energía de la muerte construye bloques de una pared. Because very dense, very thick. Porque es muy densa, muy espesa. Life and loving energies is closer to heaven. La vida y la energía amorosa es más cercana al cielo. So we can contact to heaven. Así que podemos contactar al cielo. If we don't have walls. Si no tenemos paredes. Yes. Because if we have walls, like we imprison ourselves. Porque si tenemos paredes nos aprisionamos a nosotros mismos. And our goodness cannot shine through to bless the world. Nuestras cosas buenas no pueden brillar para bendecir al mundo. And heaven cannot enter to help us to solve our problem, to uplift our consciousness. Y el cielo no puede entrar a resolver nuestros problemas, a elevar nuestra conciencia. So what do? So we break the walls. Así que ¿qué hacemos? ¿Rompemos las paredes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Claro. Very smart. Muy inteligente. Anyway, scientifically speaking, vegetable, fruit, always healthy for us. Incluso si ustedes no creen de lo que yo les estoy diciendo, lo que ellos los están diciendo, científicamente hablando, las frutas y los vegetales son saludables para nosotros. Vegetable has both protein and fibers at the same time. Los vegetales tienen proteína y fibra al mismo tiempo. And if you can see it with your spiritual eye, you see that when the animal they don't have light, but the vegetable still have light. Y si pueden ver con su ojo espiritual, se darán cuenta la carne muerta animal no tiene luz, pero los vegetales aún tienen luz. We eat light, we don't eat
dead corpse. Comemos luz, no comemos cuerpos muertos. The protein is to build your body, supposed to, yes. The fiber is to clean the stomach and the intestine. So you have protein and cleansing at the same time by eating vegetable and fruits. Así que las proteínas construyen nuestro cuerpo supuestamente y la fibra nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo. Entonces ustedes tienen los dos, construyen y limpian su cuerpo al mismo tiempo al comer frutas y verduras. Yeah, meat very heavy. La carne es muy pesada. And doesn't brush out. Y no se va. Vegetable act like a brush, clean. Los vegetales actúan como un cepillo, limpian. Like we use the broom to brush the floor. Como usamos una escoba para cepillar el piso, para barrer el piso. Vegetable brush our stomach and intestine to clean it and don't leave the residue which rotten and make us sick. Los vegetales limpian nuestros intestinos como una escoba para que no nos enfermemos y no se pudra, nos pongamos enfermos. Okay, imagine you put some meat in a cup, a glass, and leave it there for a few days. Imaginen esto, pongan un pedazo de carne en una taza y déjenla allí por unos cuantos días. And then you take the meat out. The residues stay there and stink inside the cup. Even if you throw the meat out, the cup still smells. Y entonces tiren ustedes la carne y verán que los residuos todavía se quedan y apesta. Incluso aunque ya han tirado la carne en la taza, aún apesta. And still have some moldy mushroom around the walls of the cup. Y aún tiene algo así como de óxido, como de hongos alrededor de la taza, lo que sea. Same thing in the stomach. Sucede lo mismo en el estómago. If that cup is not washed well, it smells forever and get worse. Si esa taza no se limpia bien, se pone peor y huele peor. So if we eat meat and it stay there, nothing to push out, then it stay inside and rotten inside, and that's why we become very sick. Y si entonces nosotros comemos carne y no comemos nada para que lo cepille, para que lo saque, se nos pudre y es por eso que nos ponemos muy enfermos. But if we eat vegetable, it is the broomstick itself, it just brushes itself out, clean all the road inside. Pero si comemos vegetales es el cepillo que nos limpia y arroja todo hacia afuera, nos limpia por dentro. So it's very logical, okay? Así que es muy lógico, ¿está bien? Yes. Besides being compassionate, don't want to kill the helpless and defenseless animal, it is scientifically good for us. Así que también sean compasivos, no querer matar al indefenso y al pequeño, está científicamente probado que es bueno para nosotros. And most important of all, más importante que todo, we save our planet. Salvamos nuestro planeta. By eating vegetable. Al comer frutas, verduras. I tell you why. Les digo por qué. Okay, I make it short. Lo voy a hacer corto. Because so much information is difficult to tell you all, but I make it simple, short, because I'm a simple woman. Porque es difícil decirles mucha información, pero lo voy a hacer corto y simple porque soy una mujer sencilla. Okay, according to the latest report, de acuerdo al reporte más reciente, all the gases that warm the planet, at least 51% came from animals production. De todos los gases que calientan el planeta, por lo menos el 51% viene de la producción de animales. Okay, so now if we want our planet to stay cool, we take away the animal production. Así que si queremos que nuestro planeta se quede fresco, quitamos todos los productos animales. Then how much percent do we cool the planet? How much? Entonces, ¿con cuánto porcentaje enfriamos nuestro planeta? Tell me. Díganme. 51? 51? Yes? Okay. Half, more than half already. Más de la mitad ya. All right. Bien. Muy bien. One more thing. Una cosa más. If we use all the tillable land and plantable land on the planet, then we will eliminate 40% of carbon dioxide, which heat up the planet. Y si nosotros usamos toda la tierra disponible, toda la tierra arable para cultivar, nosotros quitamos 40% del dióxido de carbono que calienta nuestro planeta. Because the organic farming method, we absorb the carbon dioxide.
Porque los métodos de agricultura orgánica absorben el dióxido de carbono. Only organic farming. Solamente la agricultura orgánica. Normal farming make more carbon dioxide. La agricultura orgánica quita el dióxido de carbono. See, so if we use all the land to cultivate organic, we eliminate how much percent? Así que ¿cuánto porcentaje eliminamos si eliminamos del calentamiento global si usamos la agricultura orgánica? ¿Cuánto? Tell me. Díganme. 40%. 40%. Muy bien. A medal for him. Una medalla para el señor. And for him. And y for para him. él también y para él. So, from now, are we going to be vegetarian? Yes? Que de ahora en adelante nos vamos a hacer vegetarianos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vegetarian? ¿Por qué vegetarianos? Save the planet. Para salvar el planeta. Salva el planeta. Wow, bravo. Okay. Está bien. You're my heroes. Ustedes son mis héroes. My respectful salute. Mi saludo con respeto for saving the planet. Por salvar el planeta. Okay. Now I tell you how to get the vegetarian food. Ahora les digo cómo obtener la comida vegetariana. Now, look on the internet. Busquen en internet. SupremeMasterTV.com. SupremeMasterTV.com. We list all the vegan food distributor. Listamos a todos los distribuidores de comida vegana. It's in your book or in the flyer. Either in the book inside you look for SupremeMasterTV.com or any of the flyers or the vegetarian recipe book, you have it. O cualquiera de los volantes de los libros de recetas vegetarianas que tienen. And in Cancun. Y en Cancún. Any vegetable is good for you anyway. Bueno, cualquier vegetal es muy bueno para ustedes de cualquier modo. But in case you miss meat, shrimp, fish, calamari. Pero en caso de que ustedes extrañen la carne, el pescado, chicken, los calamar, los camarones, el pollo. Tenemos vegan beef steak, falso res, vegan hamburger, hamburguesas veganas, vegan sausages, salchichas veganas, vegan chicken, pollo vegano, vegan shrimp, camarón vegano, vegan calamari, etc., etc., etc. Calamar vegano, etcétera, etcétera, etcétera. Tastes delicious. Sabe delicioso. Yes. So sí. Don't worry. Así que no se preocupen. Thank you. I know you love me. I know you love me. Sé que me amas. Okay. Now, in Cancun, there is a restaurant called Gopal. Así que en Cancún hay un restaurante que se llama Gopal. Pure vegan. Puramente vegano. And they have a big refrigerator, a deep freeze will have a lot of food like, just I told you, vegan chicken, vegan ham, vegan fish. Un gran congelador con la comida que les he dicho como jamón, como pescado, vegano. You buy, you cook, and you eat. Lo compran, lo cocinan y lo comen. Tastes just beautiful. Sabe simplemente hermoso. After 10 days, 2 weeks of going on this diet and doing the breathing, you will feel it's wonderful. I feel good. I feel light. I feel happier. And my pain gone. Yes. My trouble gone. Depression gone. Even cancer may be gone also. Okay. Y después de 10 días de hacer esto, de ser vegetarianos, de respirar como les enseñaron, para decir gracias profesores, gracias por haberme enseñado esto, se van a sentir más contentos, más ligeros y sus problemas de la espalda se habrán ido, sus dolores se habrán ido, incluso el cáncer puede ser que se vaya. Heart disease gone. Las enfermedades cardíacas se van. Cholesterol block gone. Los bloqueos del colesterol se van. Stomach ulcer gone. La úlcera del estómago se va. You brand new. Y ustedes estarán como nuevos. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. Está bien. I want to stay here forever. Quisiera permanecer aquí por siempre. But my visa don't allow. Pero mi visa no me lo permite. And my dogs don't allow. Y mis perros tampoco me lo permiten. My birds
don't allow. Mis aves tampoco me lo permiten. I love you in any case. Y los amo de cualquier modo. And I told you already the basic. And then if you want anything more from us, you contact suprememastertv.com. Okay? All right. We have it all in Mexican language also, subtitle. When you watch TV, you see Spanish. Okay? So don't worry. Love you. Los amo. God bless Mexico. Dios bendiga a México. Thank you so much for your love. Muchísimas Thank you, gracias Mexico. por su amor. God Gracias, bless you. God bless you. God bless Mexico. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios bendiga a México. Thank you for trying to be vegan. Y gracias por tratar de ser veganos. God loves you, the animal will love you. Dios los ama y los animales los amarán. Yes, please. I've been sick for 2 years in my hair, Uh-huh. and I drink a lot of medication and always kind of bad. What happened? I don't know, I can hear and everything going like in my defenses or something like that. I hear like a lot of voices and everything in my ear. Oh. And I drink medication, and then when I stop in a couple of weeks, it's coming back again. Oh. So there's like a little. Maybe you must continue medicine until it's completely stopped. I'll probably change my food and everything. Change food. Maybe you're allergic to something. Yeah. What is your beloved food? I love everything. That's why I asked you that question. Eliminate all beef and everything like that. Meat is sometimes allergy. Sometimes it's not immediately, but after a long time, it gives you trouble. Your defense system push it out. Okay. And so it disturbs you like that. Please try vegan. Okay. We'll see how it goes. Thank you so much. And good luck. Please pray, do breathing, meditate in the sun, pray to God. Okay. Thank you so much. Do good things. Today was a blessing and inspiration for my wife and me. And you? Yes, I had a disease 15 years ago. Yes. And we decided to be vegans. Yes, and it better? Better. Oh, wow. I'm getting better. But more breathing. Cleaning, okay? Meditate. Okay. Stay in the sun a lot. Okay. Thank you very much. The sun helps us a lot, okay? Okay. The sun cure many diseases. Ask the sun to help you. Ask the trees to help you. If you go to the tree, you ask the tree to help you. You see animal, ask animal to help. See the sun, ask the sun to help. Ask the air to help. Breathe it in. Breathe in the healing, okay? You'll be fine. Keep doing that, okay? Really. Hola, Sharif. Love you and vegan. Nice to meet you. Thank you. Thank you all the police. Gracias toda la policía. Thank you
all of the police and security men. Thank you for protection. All these years, all this time. Al contrario, es un placer. God bless you. God protect you. Dios lo bendiga. Dios proteja a la policía. Security men. A la policía y a los hombres de seguridad. God. Y a los guardias. God woman, God men. Los guardias hombres y los guardias mujeres. From my heart, thank you. Desde mi corazón, gracias. Thank you very much. God bless you. God bless you more. Please let the personnel here have first. They've been working for you, protecting you all this time. We have to give them priority today, okay? Todos los miembros de la asociación pueden esperar, está bien. La maestra les promete que también les va a firmar, pero la gente, el personal ha estado aquí trabajando todo el día para ustedes, así que denles la oportunidad que pasen primero. Gracias. This is American Mexican. Such a man. Such spiritual, so strong. And he can manage both energies, not only the good. Wow. Both. You're lucky, huh? Yes, I have been blessed with many masters. Yeah. Yes. Yes. And today, I'm impressed with you. I'm today? impressed with you. Today you give me a big lesson about how to get everything to get in order by themselves. The sun, without being worried. yes, get more blessing with the sun and the air and the trees. Extra, extra from what you do to meditate already, you get already blessing. But if you're in the sun, in the air, in the trees, in forest, mountain, or animals around, oh, bless you, no end. Thanks for working hard these days. I'm proud of all of you. I'm proud of you. I'm proud of your selfless dedication. I love these kind of people. La 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 la. La 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 la， 我们都是好朋友，让我们来牵牵手，美好时光莫错过，留住欢笑在心头，欢乐年华，一刻不停留，时光匆匆，哎呀呀呀呀，要把握。Gracias, Master. Master, this lady who works here would like a hug from you. Hug. Thank you.
You think you are the only one that want hug from me? Everybody want hug. I become like a hugger master. Yeah, Aurora. Yeah, you're welcome. I love you. Yo te amo a ti. Dây thân ái lang dòng muôn nhà, tuy cách xa nhưng tim không xa. Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng, ta hát cho không gian đơm hoa. Đường tuy xa nhưng tình không xa, từng bước theo hương thơm nhà lữ truyền. Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần, đang các ta chia tay đừng buồn. Đây thân ái lang dòng muôn nhà, tuy cách xa nhưng tim không xa. Đường tuy xa nhưng tình bao la, dẫn bước theo hương thơm nhà lữ truyền. Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần, đang tất ta chia tay đừng buồn. Đây thân ái lang dòng muôn nhà, tuy cách xa nhưng tim không xa. Đường tuy xa nhưng tình bao la, dẫn bước theo hương thơm nhà lữ truyền. Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần, gang tất ta chia tay đừng buồn. Em bé Trần Trầu à? Ok. Vàng trên cánh đồng khi chiều vương ánh dương, trẻ thơ lớn dậy xứ quê xứ vườn. Đời vui thái bình cây lúa trổ bông, cây châu An để đông. La 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 la. Em biết thương yêu đời trai, đời hùng hành chiến sĩ, sức mai sau xây đắp tương lai cho nước giàu mạnh luôn. Vàng trên cánh đồng khi trời vương ánh dương, trẻ thơ lớn dậy giữ quê giữ vườn. Đời vui thái bình cây lúa trổ bông, qua ngàn thơm ngát châu An để đông. La 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 la. You're beautiful. La 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 la. La la li la 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 li la 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 la. You sing so well that if we don't have money, we can go out and sing and earn some money. No, I think the way we sing, if they don't give us tomatoes, it's already very good. Creo que del modo que cantamos, y no tenemos nada, podemos salir a la calle a cantar, aunque del modo que cantamos no creo que nos den mucho dinero. Nos aventarían tomates. Rừng núi giang tây nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để núi Sơn Hà.
Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng, vòng tay ta nắm nối liền một vòng Việt Nam. Anh không cấm nổi lên một vòng Việt Nam. Không gì nữa. Vườn rau xanh ngát một màu, có bà mẹ quê nương nấu, mẹ quê vất vả trăm chiều, nuôi đàn gà con chắc chiều. I told you, the way you sing, we have tomatoes. Los que cantan nos darían tomates. It's not enough money to buy cookies. No habría suficiente dinero para comprar galletas. Gracias, maestra. Gracias a usted. Te amo. Ale, a ti. Em đi qua trên đồi, con trăng nằm ngủ, con sông là quán trọ, sang tên làng dù. Em đi qua chuyến đồi, sao em đành rồi, tôi xin làm quán đời, đừng chân em ghé chơi. Núi trời chuyến đồi, vui như ngày hội, tôi xin làm đá cuội và lan theo gót thai. Em đi qua chốn này, ơi sao em đành vội, tôi xin làm đá cuội, đừng chân em ghé chơi. Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần, dám sẽ chia tay đừng buông. Đây là Đài Loan rộng muôn tràng, cách xa nhưng tình không xa, đời ta biết trong lòng nhớ lòng. Ta qua không gian đường hoa, đường đi xa nhưng tình bao la, không bước theo hướng thơ nhạc trường. Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần, dám sẽ chia tay đừng buồn. Nẻo đường Việt Nam suốt từ Cà Mau thẳng tới Nam Quan, Hội Vinh. Nẻo đường Việt Nam, nhưng nẻo đường về đâu, ánh chiều chìm sâu bờ lúa thương nhau. Ôi nhưng nẻo đường về đâu, nhưng nẻo đường về đâu, ánh chiều chìm sâu bờ lúa thương nhau. Ôi nhưng nẻo đường về đâu. Ôi ta đắp đường làng giá, nhân ai đi chợ quên quê nhà. Ôi con đường về thôn vui quá. Ta bước trên đồi cao, sóng em ánh trăng soi lối vào, những nẻo đường gặp gỡ riêng nhau. Yêu là yêu không bờ bến rồi, yêu là yêu những nẻo đường mới. Yêu là yêu không bờ bến rồi, sao còn ai đành tâm chia đường cánh đôi. Những nẻo đường Việt Nam suốt từ Cà Mau thẳng tới Nam Quan. Ôi những nẻo đường Việt Nam, những nẻo đường về đâu, ánh chiều
chìm sâu bờ lúa thương nhau, ôi những đường về đâu. Ta đắm đường lặng ta, nhắn ai đi chợ quên quê nhà, ơi còn đường về thôn vui quá. Ta bước trên đồi cao, xóm em ánh trăng soi lối vào, những nẻo đường gặp gỡ duyên nhau. Yêu là yêu, anh yêu không bờ bên rồi, yêu là yêu những nẻo đường ơi, yêu là yêu không bờ bên rồi, sao còn ai đánh tâm chia đường cắt đôi. Những nẻo đường Việt Nam suốt từ Cà Mau thẳng tới Nam Quan, những nẻo đường Việt Nam, những nẻo đường về đâu. Cánh chiều chìm sau bờ lúa thân nhau, ôi những nẻo đường về đâu. Ta đắm đường làng ta, nhắn ai đi chợ quên quê nhà, ơi còn đường về thôn vui quá. Không ai đâu. Ta bước trên đồi cao, xóm em ánh trăng soi lối vào, những nẻo đường gặp gỡ duyên nhau. Yêu là yêu không bờ bên rồi, yêu là yêu những nẻo đường mới, yêu là yêu không bờ bên rồi, sao còn ai đành tâm chia đường cắt đôi. Những nẻo đường về đâu, ánh chiều chìm sâu bờ lúa thương nhau, ơi những nẻo đường về đâu. Những nẻo đường Việt Nam suốt từ Cà Mau thẳng tới Nam Quan, ôi những nẻo đường Việt Nam. Ta bước đường làng ta, nhắn ai đi chợ quên quê nhà, ơi còn đường về thôn vui quá. Ơi ta bước trên đồi cao, xóm em ánh trăng soi lối vào, những nẻo đường gặp gỡ duyên nhau. Yêu là yêu không bờ bên rồi, yêu là yêu những nẻo đường ơi, yêu là yêu không bờ bên rồi, sao còn ai đành tâm chia đường cắt đôi. Anh em ta cùng mẹ cha nhớ chuyện cũ trong tình xưa, khi thế gian còn mù mờ, khi thế gian còn mù mờ. Xưa khi xưa mẹ đẻ ra trăm cái trứng, trăm lũ con, trăm đứa con, trăm là không, trăm đứa con. Vượt Trường Sơn đi thôi, khai lấy đường. Năm mươi con vượt Trường Sơn, pha rừng núi, khai lấy đường, xây đắp khuôn ngàn nhà xa.
Guantanamera, Guajira Guantanamera, nombre sencillo, donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis besos de lágrima. Guantanamera, Guajira Guantanamera, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. Whatever left over, you should take with you to the airport and maybe give to some people who are interested at the airport, okay? Don't you take everything for yourself, because you know it already. You don't need this book even. Okay, got it? Lo que sea que quede, llévenlo, tómenlo con ustedes para llevarlo al aeropuerto y dárselo a la gente. If something good, must give it to others. Si hay algo bueno, deben de dárselo a alguien más. You have everything. Tienen ustedes todo. Yeah, you know vegan? Yes. Ya conocen el veganismo. You know all the blessing that, how you take advantage of the blessing of the nature. Conocen todas las bendiciones y cómo tomar ventaja de las bendiciones de la naturaleza. You know how to protect yourself. Saben cómo protegerse a sí mismos. And you know how to meditate. Y saben cómo meditar. Yeah. You know how to help yourself and your families and your 5, 6, 7 generations. Y saben cómo ayudarse a sí mismos y a sus familias y a 5 o 6 generaciones. And you have me. Y me tienen a mí. Like this. Así. And the people outside, they have nothing. La gente de afuera no tiene nada. The same. Whenever you come near my house to do something, you don't even want to leave. Cualquiera que viene cerca de mi casa ni siquiera quiere vivir. You make me late. Me hacen estar tarde. Hanging, waiting. Master coming or not yet. Esperando. La maestra viene o no aún. Want to be so near, you know? Que quieren estar tan cerca, ¿saben? Remember, okay? Remember other people. Recuerden eso, ¿está bien? They need your help. Necesitan su ayuda. Books for them. And even if you have one already, you can share with your family. Los libros son para ellos. Incluso si ustedes tienen un libro, pueden compartir con la familia. Always think of how you can help the world. Siempre piensen en cómo pueden ayudar al mundo. Not how to help yourself. No cómo ayudarse a sí mismos. The world needs you. El mundo los necesita. Because you already have capability to help yourself already. Porque ustedes ya tienen la capacidad de ayudarse a sí mismos. Yeah, of course you can have a book, it's all right. Por supuesto que pueden tener un libro, está bien. But not 5, 6, 7, 8, 9, 10 books. Pero no 5, 6, 7, 8, 9, 10 libros. Yes. The reason I give more books to the guards because their colleagues are working still and cannot come. La razón por la que le di más libros a los guardias es que ellos están trabajando y los colectan para la gente que no puede ver. Yeah. I have to give them first to inform them, second to thank them for all the protection and the help that they afford us all these days, the friendliness, the welcomeness, yes, the love, the warmth of Mexican people. Tenemos que darle esos libros en primer lugar para agradecerles que nos están protegiendo por todo su tiempo, su amabilidad y la calidez de la gente mexicana. Big books all they have. You have more than books. Grandes libros ustedes tienen más que libros. Even without books, you already know all the information. Incluso sin los libros, ustedes ya conocen toda la información. So that in case you want to refer to talk to other people. En caso de que quieran leer y hablar a otra gente. To inform them. Para informarles. Even if you don't remember, you can download from suprememastertv.com. Incluso si no recuerdan, pueden bajarlo de suprememastertv.com. You should save the books, give it to the people who needs it more than you do. Deben de guardar los libros para dárselo a la gente que los necesita más que ustedes. ¿Capisco? ¿Lo entienden? ¿Entiende?
Sir, I am proud of you in many, many ways. Estoy orgullosa de ustedes de muchas, muchas maneras. But I still don't know how to delete your stickiness. Pero aún no sé cómo borrar su pegajosidad. If you don't behave, I'll put you in a computer and delete it all. Si no se comportan, los voy a poner en la computadora y borrarlos a todos. That's the only way I can delete. Es la única manera que los puedo borrar. Okay, remember, all right? Está bien, recuerden. Even if you don't see me often, even if you don't have enough for me, even if you think you don't have enough, of course you never have enough. I never hear you say that, enough, master, you can go now. I never heard you say that. You always say, no, never, not enough. Incluso si no me ven seguido, incluso si sienten que no tienen suficiente de mí, porque nunca he escuchado tal cosa que diga, está bien, maestra, tenemos suficiente, nos vamos ahora. No existe esa cosa de suficiente. So, don't complain. Even if you don't see me enough, there are other people who need you, okay? Así que aunque se quejen, hay otra gente que me necesita. I teach you to be good so that you can help others. Les enseño a ser buenos para que puedan ayudar a otra gente. Yes. You know, you are the rays of light that spreading everywhere. Son como los rayos de luz que se expanden en todas partes. And bringing happiness, good news, precise and useful information to others which I cannot reach. Y traen felicidad y buenas noticias e información a otros que a los que yo no puedo llegar. I am not strict to you. I just want you to be God. Yo no soy estricta con ustedes, simplemente quiero que sean Dios. I want you to be godlike. Quiero que sean como Dios. Like deity. Deidades. Angel. Ángeles. Always the tough one for people to rely on, to lean on. Siempre los fuertes para que la gente confíe, para que la gente los tenga. And then all of you lean on me. Y luego todos ustedes confían en mí. Okay, remember, always think big. Recuerden siempre pensar grande. Think global. Pensar global. Think expansive love. Pensar en amor expansivo. Think like God. Piensen como Dios. Think like God's children, at least. Piensen por lo menos como los hijos de Dios. Never for ourselves. Nunca en nosotros mismos. But you are very good already. I'm not saying that you're bad or anything. Please don't be offended. Pero ustedes ya son muy buenos. Yo no estoy diciendo que sean malos. Por favor, no se ofendan. Yes, because you cancel all your important work, your family ties to come here to help the world, and that's very good already. Porque cancelan todos sus compromisos, toda su familia, todo su tiempo para venir aquí a ayudar al mundo, y eso ya es bastante bueno. Just I don't understand why when I'm around you, you become gaga, goo, goo, go, go. Lo que no entiendo es por qué cuando estoy alrededor se vuelven como bebés. Please don't change. Por favor, no cambien. I mean, be your selfless angel self. Sean ángeles desinteresados, seres desinteresados. I always notice. Don't worry that I forget you or I don't see you. Siempre los noto. No piensen que los olvido o que no los veo. You know I don't forget you, right? Ustedes saben que yo no olvido, ¿verdad? You know I always know what you're doing, right? Whenever I have time, I see you. Cada vez que tenga tiempo los veo. No need to always take opportunity whenever nearby. Don't do any work, just hang around waiting for me. No hay necesidad de tomar la oportunidad de cada vez que estoy estar alrededor esperando por mí. Not like I am strict, but we have to do different job and we take responsibility seriously. When we work, we work. No es que yo sea estricta, sino que tenemos que tomar responsabilidad. Cuando trabajamos, trabajamos. When we have fun, we have fun. Cuando nos divertimos, nos divertimos. Otherwise, if we don't work well, when the time fun comes, we also ruin it because our job is not done well and then infected everybody else's work as well. De otro modo, si no trabajamos bien, cuando el momento llegue, nosotros habremos infectado a los demás, no habrá servido de nada. And confusing the situation. Y confundimos la situación. I supposed to know earlier in advance. Don't tell me. Tell me half an hour before the program starts. Se suponía que supiera por adelantado, pero no me dijeron media hora antes de que el programa empezara. And from my hotel here, take 40 minutes. Y de mi hotel para acá toma 40 minutos. Just because he hang around, don't want to go first, or hang around, want to see me instead of telling me or doing his job.
solo porque quería quedarse alrededor mío en vez de venirse primero y venir a hacer su trabajo. Understand? ¿Comprenden? Wanted to come in and eat with me or stay with me instead of just go and do his job or inform me long in advance. Quiso venir a comer conmigo y estar conmigo en vez de irse y a informarme su trabajo y venir por adelantado. Yeah. Then he came also late with cameraman hanging with him, and I came also late. Y entonces llegó tarde con el camarógrafo ahí con él y también yo llegué tarde. It's not because of me, but I don't like to make the reporters, the journalists, everybody else wait. That is not very nice. No es por mí, sino porque no me gusta hacer esperar a los reporteros, a los jornaleros, esperar por mí. Eso no es agradable. Do you understand the consequences when you don't take your responsibility seriously? ¿Comprenden las consecuencias cuando no toman sus responsabilidades seriamente? They feel bad. They feel like we don't respect them. O se sienten mal, sienten que no los respetamos. Yes, that's not nice. Sí, eso no está bien. You wouldn't like to be treated like that, would you? ¿A ustedes les gustaría ser tratados de ese modo? Nobody would. A nadie le gustaría. Do you understand me? ¿Me comprenden? When you're working, huh? Cuando trabajan, trabajan. And even if I don't reward you, heaven will reward you. E incluso si yo no los recompenso, el cielo los compensará. And you feel proud of yourself. Y se sentirán orgullosos de ustedes mismos. Because you're noble, you're selfless. Porque son nobles, son desinteresados. I told you I only want gods and goddesses around me. Les digo que nada más quiero dioses y diosas a mi alrededor. You say you learn from me, you love me, do exactly what I do. Dicen que me aman, que aprenden de mí, hagan exactamente lo que hago. Would I do things like that? ¿Hago cosas como esas? I don't. If I wouldn't, anything you think I wouldn't, then don't do it. Cualquier cosa que ustedes crean que yo no haría, no lo hagan. Yes, because it's not just about me or you. If it's among our group, okay, we late a little, doesn't matter. But if we have appointments concerning other people, we have to respect their time, their energy, their work, okay? Porque no es entre ustedes y yo, o entre nuestro grupo está bien, no hay problema, pero cuando es otras personas hay que respetar su tiempo, su trabajo, su energía. Yes, we have to think other people, we have to put ourselves in others' position. Tenemos que pensar en otras personas, que ponernos en la posición de otras personas. I came late and the journalists don't feel good. I had to call them from my car and say, please, I really am sorry. It was a misunderstanding, organized somehow, but I'm running to you now. I'm running. I really was running. Llegué tarde y los periodistas no se sentían bien. Tuve que hablarles de mi carro y decirles, discúlpenme, hubo un malentendido, pero ya voy, llego tarde. In Cancun, everything's big, you know, from one room to another is 1 kilometer. En Cancún todo está lejos, de un cuarto a otro toma 1 kilómetro. From my room go downstairs 1 mile. De mi cuarto a ir abajo una milla. And then you can't just go to your car and zoom zoom and zip. No, you have to tell the bellman, the valet, please bring my car. And if he's busy bringing other cars, then you stand and wait. Y entonces no nada más de que agarres tu carro y te vayas, sino que tienes que ir con el valet y pedirle que traiga tu carro. Pero si está ocupado con otros carros, tienes que quedarte y esperar. In hotel, you don't keep the key, you give the key to the valet, so he can flexibly move your car or do something. En los hoteles no conservas tu llave, sino que se la das al valet para que él pueda moverlo flexiblemente. There are rules. Hay reglas. Regulaciones. Not just the people who wait here. I am nervous also running like that. No es nada más que la gente esté esperando aquí, sino que también me pongo nerviosa de correr de ese modo. And it's dangerous for the driver when he drives fast as possible, as fast as lawfully, but still he don't feel safe and relaxed. Y es peligroso también para el conductor porque le digo que maneje rápido, lo más rápido posible, mientras él se sienta relajado y seguro. You see what you do? ¿Ven lo que causan? Huh? It's dangerous. Huh? Es peligroso. Just because of your selfish desire. Debido nada más a sus deseos egoístas. I was feeling very, very bad and pressure because people are waiting for me and I am still nowhere. Me sentí muy mal y presionada porque la gente estaba esperando por mí. Yo todavía estoy en ningún lado. That's not nice. Eso no es agradable. Is it? ¿Lo es? Huh? Is it nice? ¿Es agradable? Now you understand, okay? Ahora comprenden. Every of our irresponsible, selfish action make a bad change of reaction. Todos nuestros actos egoístas e irresponsables hacen una mala reacción.
Be responsible, okay? Sean responsables, ¿está bien? I tell you this because it's just one example. Les digo esto porque es nada más un ejemplo. You always need explanation, so I have to tell you an example like this. Siempre necesitan explicaciones, entonces tengo que darles un ejemplo como este. Otherwise, I don't like gossiping. De otro modo, no me gusta chismear. You understand how the chain effect? ¿Entienden el efecto en cadena? We are like domino together, huh? Somos como un dominó juntos. Or we like the four wheels of the car that you drive. O como las 4 llantas de un carro que ustedes manejan. The four wheels have to go together in one direction. Las 4 llantas deben de ir juntas en una sola dirección. If one of the wheels go north and the other 2 go south and that one go east, okay? Si una de las llantas va al sur y 2 van al norte y una va al este, ¿está bien? Is it okay? ¿Eso está bien? No. So, we work together, okay? Así que trabajamos juntos, ¿está bien? You always have me anyway. You always have me in your heart. Siempre me tienen, de todos modos, siempre me tienen en su corazón. I expect you to be God and goddesses. Espero que sean dioses y diosas. Because that's what you are. Porque eso es lo que son. Understand? ¿Comprenden? If you're God and goddesses, of course I love you, I respect you, I worship you, huh? Si son dioses y diosas, por supuesto que los quiero, por supuesto que los respeto. So you only want God and goddesses. Ya les dije que nada más quería dioses y diosas. High expectation. Con altas expectativas. Yeah. Just like you bake the cookie, it has to be perfect, no? Es como cuando hacen las galletas, tienen que estar perfectas, ¿no? Same, every job is the same. Lo mismo, cualquier trabajo es lo mismo. Same as these cookies. Igual como esta galleta. Remember cookie principle, okay? Recuerden el principio de la galleta. Just simple. Right amount of flour, right amount of water, right amount of sweetness, and right amount of heat to cook, huh? Recuerden la receta de la galleta, la cantidad correcta de agua, la cantidad correcta de harina, la cantidad correcta de dulce. It don't taste nice, or it burns, or it's mushy. De otro modo no sabe rica, o se quema, o está viscosa. Make me proud, okay? Enorgullezcanme, ¿está bien? I know you make me proud already, but more proud. Ya sé que me enorgullecen, pero más orgullosa. Thank you. Gracias. Thank you anyway for working hard these days. Gracias de todos modos por trabajar tan duro estos días. And we thank the government of Mexico and all the organization involved and all the people who has been taking care of us impeccably all these days. Le agradecemos al gobierno de México y a toda la gente que se ha estado encargando de esto de manera impecable estos días. My God bless Mexico. Que Dios bendiga a México. Muchas gracias. As you go home, I love you. May remember. Cuando se vayan a casa, yo los amo, recuerden. Love you. Thank you. Okay? We always together. Siempre estamos juntos. You're welcome, love. You're welcome. Very welcome. You are my love, and you're welcome, welcome, welcome.